Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Бүгүн 2019 жылдын 16 ноябры. Авторунок Бишкек. Яблочкаларды көрсөтөбүз. Балар канчалык жатат? Көңүлдүү экранга буруңуздар. Honda Accord жыл 2003, 2.4 объем, коробка автомат, $6100. 0533 39 03. Toyota Epson жылы 2001, объем 2.4, автомат $5700, 0550 28 08 60. Lexus ES 300 198 000 км жүргөн. Жылы 2002, объем 3, коробка автомат. Отуруштары эки чети кожаный, ортосу трапочный кара түстө. Зимний резиновалардан турат экен азыркы. Дөңгөлөктөрү баасы $6600, 0559 704 466. Honda Step Wagon Spada, белый жемчуг, жылы 2004, 2 объем, $6700, 0555 47 55 22. Toyota Winnom, жылы 2003, 3 куб, 192 000 км жүрүптүр, $6900, 0707 34 24 60. Toyota Noah, жылы 2002, 2 объем, $4800, 0706 35 35 31. Дагы бир Honda Accord көрсөтөбүз. 182 000 км жүргөн, жылы 2003, 2 объем, газ, бензин, $5800, 0707 34 24 60. Toyota Alphard, жылы 2003, 3 куб, газ, бензин, 4 $12500, 0708 505 555. Honda Step Wagon Spada, жылы 2003, 2.4 объем, коробка автомат, сплошное сиденье, отличное состояние, $8500, 0779 76 99 18. Honda Accord 159 000 км жүргөн, жылы 2004, 2 объем, $6500, 0707 44 44 10.
Honda Step Wagon RF2 жылы 2000, объем, передний привод, $5200 dedi. 0707 02 00 04. Üstünde L2 lük var. Honda Fit жылы 2002 объем 1.3 $4400 0703 99 99 84. Nissan March жылы 2002 объем 1.4 коробка автомат срочно деді $2800 0580 66 10. Болды, машина башына қарастыра берейін, а? Болды, ертең үштен кейінге бір күн мұңғыға дейін салып қойырайын. Honda Accord Tornado жылы 2001 2 объем $4500 0222 36 85 32. Toyota Est жылы 2004 объем 1.5 басы $5500 коробка автомат 0708 901 125. Toyota Estima жылы 2002-2003 коробка автомат объем 3 расход 9-дан 13-ке чейін жазып тұр. 100% такси болған емес деді. Состояниясы жақсы, любой диагностика алып барып тексерсе болады деді. Басы $6600 555 55 08 08. Toyota Noah жылы 2003 2 объем 264 км жүріп тұр. Пробег оригинал деді, без вложения. Абалы жақсы деді, $6350 0770 51 41 65. Honda Fit жылы 2003 объем 1.5 басы $5200 екен. Кетпетер 0774 59 52 59. Дағы бір көк түсті Honda Fit 2003 объем 1.5 $5200 0550 400 841. Honda Fit 2003 объем 1.3 автомат $4600 0709 27 96 84. Дағы бір Toyota Alphard жылы 2006 объем 2.4
Идеальное состояние, без вложений. Birinchi qozon ekan. Yaponiyadan kelgandan beri basi $12.500, 0700 1896 60. Bunun жанында Honda Step Wagon Spada жылы 2003-24 объемдагы Step сауда болуп жатат. Басы $7800. Родной краска полная. Родной краска дейм. Монитор бар, задний камерасы бар, электробагаж. K2'sı K2'lerdi. Bilim verilerinden mi? Nol 702 67 22 97 degan nomerga байланышка чыксаңыздар болот. Биздин бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Видеолор жаккан болсо, бир гана сөзсүз түрдө лайк басып койгонду унутпаңыздар. Биз кийинки чыгарышта ошентеле